Ebusianfo aha Ghana TV GH mesro like, comment, subscribe, turn on notifications so that anytime videos of this nature are uploaded you'll be notified. Mani pa na sabiu ya mani nokra kan yira. Sabiu misram kan. Eya Akyemfo na nka ye de a nka kotto de na bodwe. Eya mia me nua no mikrom gonja fo no de a be de aye de ene anya nusu. Davi. Just bawa ni kunu ne ma ni nua no mo ne namfo no eno de afafantafo no. Say de amuka no family and friends. Afafantafo slogan no. Nyomo boti MPP no family and friends. Ekoya just bawa ni kunu ni nua ne post and there be anya family and friends. It tells you that look African leadership no do be a MPP NDC saa ne be ye no na nye NDC MPP saa ne be ye no enye uni godfather utiate uni godfather MPP uni godfather utiate NDC uni godfather utiate President Mahama pani na NDC fonsa ma mo kan ye pa nyo fra chim kra ne hianse akufu ana Addo baba udi baba de dimu o akufu ade fa akuapem fo no ta yisu akufu na Addo we lobby wo mo nyina ya Akyemfo hwe ba bi akuapem fo wo hwe bi Akyemfo wo ena family and friends and the President Mahama de ne de kra de airtime tese abusia baako timi fomu ni panyina airtime ete Mahama NDC for nsam mo ka kire Ghana for pa enti anu nie na judge ba wate akonyam no ni kunu ni nuanom abisi awurade Nyankopon satinam ka se mihia Nyankopon na mabisa se Nyankopon gina ho na mimisa wasem intia bibi fo amanyosem fo wono bo be sa na se sa ne betia na bronsam ne owotumi kyem afiba kokura mayo afiba kumaye family and friends ne kyene akufado nom de akufado de me mbetena ka se akufado oh hoy adoso dodo udi poso no ma Akyemfo na santifo no doso dodo akufado udo dia hubo adoso dodo o ka se yenchemu obi anya bi ka se yenchemu obi a Mahama so ba ye no so ba be cham se o ma we dia agboro so we ya de fita se me se afeti ye Lewadoski awabo penalty ato atwene Lewadoski awabo penalty ato atwene what kind of leadership ni and anytime bia me hu sane mani nyina na makai Kofi Abrefa Buzia and Professor Mills mara Kofi Abrefa Buzia metene so na ma sorry Professor Mills metene so na ma sorry o ma be bi these are the characters, these are the leaders me pe ama o ma di akonya wo abibrem ha Kofi Abrefa Buzia Professor Mills Kadma Mills Kwabena Donko Obribu ahe these are the people nokreka Professor Mills edini nia Kadma Mills and NDC Kwabena Donko ana Kofi Abrefa Buzia ena Obribu ahe aha mpa we de Bawumia beka ho aha mpa Bawumia ka ho these are the characters very honest, very principled, courageous, bold. Kana kuranu because it's absi Kadma Mills only Kwabena Donko mo ye good pa so mo wrong party ka Kwabena Donko mo ne Kadma Mills ka se be MPP ade lawyer Fuseni na ka kire me lawyer Fuseni Inisa Fuseni o se obribo we are very good, we are very honest, we are principled, we are courageous but party na wo no nya honest wo ka pe party anokreka mpa brand DC eni odane no lawyer Inisa Fuseni odane de ehuni de odane no Inisa Fuseni se me brand DC Zara sabi de fisu ka kire me over onokreka mpa de baby awe dia wa fadavi honya nokreka fo brandisi andisi na nokreka fo resista be jamfi mate da achi baba no you see so that is the problem Foko that is the problem we have in Africa. States of Ghana I will want to me TV so
na watwa pon sima no aduonu mienu na la na obubo din na akai me papa bi e frɛ no Ahoy Ada Ahoys Professor Ahoy waka sembi di afa DCs ne MMDCs ho wati Ate Ahoy say first no na manfo bibire kasa yema yanto abanyi DC. Yes, decentralization. Decentralization yenyai decentralization. Yenyai appointment DC se beto aba. This yeah. Na ahono na me yense nka menya nkura duro bi anka menum wuye. Oh da bi adai. Kwame na Ahoy pa na e kan say. Sanke nim say we expert to local governance. What in your can? Because the party is in power. Kwame na Ahoy Obia in 1979. No, Kwame na Ahoy was a lecturer at the university in 1977. He was a lecturer at the Faculty of Law. The longest serving minister for local government. I think at time Krabi so ya da so call or sign over the call leaf or the Canadian. And then what in the Kwame na Ahoy can? Kwame na Ahoy abia hwedioka. This is about one emu bibiri kan na man. Se ntimi nto abanyi this ya. Manen kan kono ebekachi. Manen kan kono ebekachi. Mo the fight against Galamsey. Nano as a central region minister na say and I say obi kokasa say NDC ni panyine bi na illegal mining. So regional minister say one ontimi enye. Most of the mining na ekoso nyina illegal mining na ekoso western and then eastern and then central regions nyina. This is omunim hu bi. But you can't blame them. Can you blame them? Some people for time is an ekoso. Yes, I say Professor most time Professor most time And this anka ye to aba. Because this onya na ebe ye yia. Nka illegal mine na wo ha no. Kopekwa stop no. But obekono no baby say hwan company a. Ne bebe ka say panyini bi wo Jubilee company no. Obetima stop no. That be. Obetima stop no. Yanto aba enyi DC in enhweye na say minister for roads and better kan no wa kire say ebe yi ha kwane ye be ha big push ya man nkodani he big push ya be de ba ya be yi o hwe drobo kwanse kuruma enka ho bi drobo kwanse kurum enka ho yi o mafrim big push no o hwe doma ahenkuro ene gonokurum enka ho bi enso sa akwa no asepa big push o hwe wamfie ekosi bediakon big push enka ho bi big push o hwe bediakon ekosi nkran kwanta kwana sai enka ho bi big push o hwe menje ekosi sampa enka ho bi bebre ya mebuboyo but this na MCC no wo ho no a wo mo abetima hwaye we wa minister no tenkan mo beda na mana akodani wo mani a sabio sabi ka frache se mampanyina damfo ne obia obe DCMC the nyazo betima lobby nya Africa na won wo godfather oba no asa lobby assembly members so this country Ghana unya design won be visionary ones na betima mana and this country this continent African ya bekachi nti kwa mna asem na Ahoy asem na ewira ho baraja ne party na power or advisor to the president advisor to the president ntuwesu tuma mpanifo a afutuo ben pote na kwa mna Ahoy lecture university no na John Mahama no we di be 12 years or 11 years on a moderate Hilal Imam and Victor Sunum Tamana
omo ba beto about 79 no pam na ho ni modritie afutu be na esora na yakogina asande dama ya wakati awasoro dama uni akati bia wasoro bad leaders na ma Africa kan yakai uni akati bia wasoro bad leaders bad advisors Dubai Dubai we must start this omo hwehwe kro no 1971 Dubai 1971 and then Dubai develop it Dubai na so for no momo empire na nyankopon nhira ye mpanyimfo so nyankopon bia nhia mpanyimfo so because the leaders in Africa no 99% no womo ye just ignorant. They don't deserve to be leaders. Enti asofo yesremo aya mo kwa asora munya say mo catch asomfo say ye mompa ye man leaders. We leaders no a good number of them no we are just irresponsible and reckless. Tanya denia e wo ma ye nya papa wo. I'm say 99%. Nti papa no ye bompa ye ma wo ma ye. Now because I just say ye ma hwe Cameroon. Cameroon na no omo ye campaign wa ye week so ntimu na ntenye campaign nti omo ye no statue no om de nam krum na ukoto aba ni ya ma cook ni ya maska Cameroon Equatorial Guinea France aton vice president no ona ye president na ba sika wa wiade ato France atonton cars no sa about $29 million wasandi sika na break Equatorial Guinea na Africa odi sika na ba ekọ no kodi obi botum anye be na Mahama akotena UN say reparation and na grammatic say Guzitano na appoint no as BBM no say na Mahama with due respect, are you serious? Metesa Mahama appointed Guzitano na Matisa Kufado so kasa wo Brazil say Africa debts yentwam. Mr. Kufado, are you serious? Akufado, Mahama, are you people serious? Debt cancellation no. Are you people serious? Na bibrem debt no. Yetwamu kura ade akye African leaders ni binum so reckless and irresponsible say ombesana ma yenya debt. Ye ka dia abrofo no beka so abibifo no mo de kadodo eboro mo so ye twem amamo no still the best akowoka ya na ya deka bad leaders reckless spending ayada na ya deka what you say ayada na ya deka akofado antimi ankwa gina Brussels wanka say African leaders yenye se ne yeneka wanka Mahama ntimi anko gina UN anko ka say African leaders yanhwe ntoto ye niam yie ne oka say reparation ayeda na kan bai President Mahama o ka reparation in 1642 na Dutch omusi omo Fort Orange 1642 and then in 1658 na Dutch omusi omo fort ni bi wo butre ahanta every sam number ni adigwa satani man bi enu aye friend Ghana o pay reparation for day and na ship besi ho na ka se mema ne maya wa pay yemfa wonko a bebre beko if you guys ha na nye slave center if you guys ai the slave center ejwa ani beto nonko salaga na ejwa ne beto nonko kunso na yedwa ne beto donko okoto unse broni abeto donko da enye bibifo no to no be de akọ so President Mahama oni Akufo-Addo mo ko na mu ne na mabrochire ne motibensa from opportunity ba aya munya se mo kan twetia yaso we have all the resources in Africa ye wani nyina ene koko Ecuador ye twa Ghana and definitely Ecuador be twa Ghana no mo prepare pa wo be twa Ghana koko Mahama kwatra Washington eme na asema no ke ekusi se
Wakwatra Washington aka reparation African countries ni bia mai. Sika no bede ba. Sika brofo de mamu. Climate change, you know. Sika mo Jeffrey abruchire da bia. Wakwa di nipa 134 ne koe. Uye wakwa ko jira Nasdaq. Na akwadu ofren kwakwa himfie. No freedom ase. Achepa na kwakwa himfie no. No ese yarefo no. Okoto no kokoa. No nyiska. No hu photographer na. All me ni style bi obi a photographer ni ntwa nti o se misitwa ma ko gina hia na wie na ko gina Nasdaq misitwa ni yo twitwa no digu social media ma no apa your friends president misitwa African leaders ada mo ofuse misitwa ni twitwa Nasdaq ya that advert no bo ho we are paying thousands of dollars. Meanwhile, no, ukurum heye sola ukurum sola. Lo before ene gonja fo nyantokwa. Bebre across nsu no ko boki Cote d'Ivoire. Ebi adan refugees. Bebre na ugina ho mesitwa. Serious president will not be doing that. My speech na da say me ko esin to kwesi sola me ko hwe how to solve it. Up to now me ni president Mahama wa ko gonja ho. But are comfortable to go to Boko. No, I go catch them. Say, some NDC will power the asungye wo Boko. Go there. Ko Boko ne. Ko. Uno ye pema. Ko sa gbinyini ho no. Sola ho no. Ko ha. Uno ye mempenyin ko ho. Abibrem ya bresa. To say, sa bronsam kura da ne ho nipa ba. On me pressure by African leader. Kobebre ya west of hwani akwaso Nigeria Tinubu umpo abaton Tinubu banwene nwiamu hwani akwaso South Africa malama ntemunu wodo ho ko to Steve Biko when the world is moving ahead we are see ekonanim no some African intellectuals no de klase odi ye bibia enya ye hwani anu ne si Scotland di no trouble jobi akwatena kwa bim dollar the bibia no de aduatua na no aba na bi black and white we are all equal one for na equal Elon Musk and now I hit it the first person all hit it why trillionaire in dollars Elon Musk the first person I hit it was moving from billionaire to trillionaire in dollars African leaders African politicians African intellectuals already baby we are here and Rwanda SNA free asna FB or FBL sa boy bi na mo bon wa American Rwanda co sponsor ho African country bia wo chese wa marketing ho akọ the president Mahama and president Akufo-Addo samoda na moti wona mo kenkana na we from ani so na mo hu a say na ya mo fili so Black Stars are chef 5 until you prepare their queen obi man so sar ball me friend obi man so country na ne ko ba oni park kura abranya kura ya park be kama Chinese Central Africa oni park o your friend obi man so Africa we've cheapened ourselves so reckless so responsible and not Tottenham cry park ya kata so Tottenham so say ladies almost we pump about 100 million pounds Manchester United I'm told say on person we de ma obi enche we are see konanim dia konanim nyanse konanim leaders are just evolving and then na make obi on enam Nigeria na ni papa say on kohwe no the born humodin or you visionary young man or you visionary Tinubu ti o hu ni oye Tinubu se we dey 78 years also so ya check here ne buy 75 odi vie mi ansa na owo ne ba no African leader since 1999
attempts of my son person multi the certificates in Nigeria and Juma. I say papa bia domlevo I see the date of birth. Domlevo. I don't know to me more than a catcher will be so be the fake papers. Domlevo tenti rotarot oh the okako retreja. So Addo babia mabamu bu ama bibrim. You have all the resources. Wabamu mu and that's all ebe here debi. Na sika wiya sika die nko an kronobo. Papa beba. Sika wiya sika die kronobo nko a. Nanka ya pese project ye nanka ya hefo he. Nanso ye face challenges kakranti ye ntimi show. Nemum ya ka tiefo se ene anwumre nsempa fie ebe start nsempa fie nti Akyem kwana na Kofi Asare betena se na wone abedwafo edi nkomo na ene wone Apostle John K. Bewa Faith Bible Prayer Ministry and Prophet Paul Kusi Apia on a man for Fred Baumia Prophet. And one woman a better na nani abere was say we will be bika at the far primaries no. Na why when I say appointment